Tuguhaye ikaze ku Gasusuruko TV, tunagusaba gukanda inzogera y'umutuku yanditseho subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video zitandukanye dushyiraho. Nk'uko bisanzwe uyu munsi turabagezaho umugani wa Ngarama na Saruhara. Habayeho umuntu akitwa Ngarama, akaba n'umugaragu w'umwami. Muri icyo gihe hariho igisiga kinini cyitwa Saruhara rwa Nkomokomo. Abantu bose bari barakigize indahiro, cyagiraga amaboko cyane, kikabuza umwami guturwa. Cyabonaga bafite amakoro kikabica, ibintu byabo kikabirya. Umwami agira umujinya, agiteza ingabo ngo zizakica. Ingabo zirahaguruka zijya kwica Saruhara rwa Nkomokomo. Saruhara imanuka hejuru izica zose. Umwami arongera yiteza ingabo, Saruhara nazo irazitsemba, ntiyasigara n'umwe wo kubara inkuru. Amayira arasiba, ntihagira usubira kugera ibwami. Bose batinyaga Saruhara. Bukeye Ngarama abwira umwami ati, ndashaka kwica Saruhara rwa Nkomokomo. Umwami wishwe n'ibisiga. Umwami aramusubiza ati, Ngarama urabeshya, ntiwakwica Saruhara. Nayiteje ingabo nyinshi irazinesha zose, imbuza guturwa, none inzira zabaye ibisibe. None Ngarama wimbeshya, ntiwashobora Saruhara rwa Nkomokomo, umwami w'ibishwi n'ibisiga. Nzi ko uri umugabo, ariko rero ubugabo ntuburusha abandi bose. Saruhara yishe n'intwari nyinshi. Ngarama abwira umwami ati, ninica Saruhara uzangororera iki? Umwami aramusubiza ati, niwica Saruhara nzaguha uruhande rw'igihugu cyanjye. Ngarama acurisha ubuhiri bw'icyuma kandi abwira umwami ati, umbagire inka. Umwami arayibagisha. Ngarama yenda uruhu, yenda amaraso. Uruhu araruzingazinga, amaraso yasiga umubiri wose. Uruhu ararwifureba. Ajya aho Saruhara icira ibintu, ararambarara hasi mu nzira, akinjika itako n'impiri ye mu ntoki. Inkoni iraza iramurora, iravuga iti, uyu mupfu wapfuye agapfana agahiri n'agahinda sindamurya. Muri uwo mwanya haza ibisiga byinshi bizana n'umwami wabyo Saruhara, biraterana birora aho Ngarama agaramye, biramwitegereza. Saruhara ibwira Sakabaka iti, naherukaga ubamo akagabo, none jya kurya uriya mupfu. Sakabaka iramwegera iramwitegereza, igaruka bwanga iti, uriya mupfu wapfanye agahiri n'agahinda simbashije kumurya ni ukwigerezaho. Saruhara ibwira ingurusi iti, jya kurya uriya mupfu. Ingurusi iragenda isanga Ngarama yahinduriye ijisho, ishya ubwoba, igaruka ivuga iti, uriya mupfu mu mabyiruka yanjye sinamuriye, none sinjya kumurya kandi yarapfanye agahiri n'agahinda. Ibisiga byinshi bimugeraho, ariko byanga kumushira amakenga. Saruhara nayo yari ifite akoba, ariko irikomeza yanga guhara ishema n'igitinyiro. Niko kubwira ibindi bisiga iti, murasara, uyu mupfu mu mabyiruka yanjye naramuriye. Namuriye mu mutara w'indorwa, namuriye i Bunyabungo, namuriye i Buryasazi, namuriye i Bunyabuntu, kandi mpora murya iminsi yose. None ndabagaye mwese, ntimukwiye kuba abagaragu ba Saruhara mba ndoga Nkomokomo, ndetse ndabatsemba mwese. Ibisiga birasubiza biti, nyagasani utwice cyangwa udukize, ariko uriya mupfu ntawashobora kumurya. Saruhara iti, muri imbwa gusa, jyeweho ngiye kurya uriya mupfu kuko nta cyatuma ntamurya. Iramanuka itanda amababi imbere ya Ngarama. Igihe ishaka kumudonda mu jisho, Ngarama yikoza ubuhiri mu mashanya. Saruhara yumva irashize, ariko ipfa kwihangana. Ngarama nawe yungamo. Saruhara igondeka ibaba, ishaka kumuturuka hepfo. Ngarama aribirandura, ayikubita ubuhiri ku kinwa kirabyinagara. Saruhara irisimbiza kumukubita urwara. Ngarama yikonje amaguru, abonye ayicogoje asohoka muri cya gihu, aba ku muheto, ayikubita umwambi mu ibaba, urayahoranya. Aritaza, arayikubita yivuza amahiri cyane, arayica. Ibisiga byose birahunga. Amaze kuyica atuma ibwami ngo baze kuyiheka. Baraza barayitwara bayereka umwami. Bose batangarira ubugabo bwa Ngarama. Umwami aramugororera cyane, amugabira inka nyinshi. Ngarama aratunganirwa, ibwami naho harakundwa haragenda. Sinjye wahera, hahera Saruhara rwa Nkomokomo. Bye bye.
tuboneyeho kongera kwibutsa nanone gukanda inzogera y'umutuku yanditseho subscribe munsi ya video kugira ngo ujye ubona izindi video zitandukanye.